lo minin خواره برخانا و گل خیکا پس بردای لوناو داریکا پس بردای لوناو داریکا کار بردای لو دور داریکا چاوی بزار لو لو لاویکا نار 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 bezare seva sore lo gulyadare seva sore lo gulyadare مشیا کانیا که زینا دستک جیرلو یک مسینا دستک جرکلو یک مسینا زدمان کیلو بخورتینا نار 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 بزاره sore lo gulyadare seva sore lo gulyadare lavno lekhinlo binin khare استودیو TRT کردیه صبح خیر سلاورس تماشاوانن هجا داویا هفته بسترانکا خوش بسترانکا رنگین بدنگ پروین حسینی مدست بکر بله تماشاوانن هجا اما ایرو بحثا اسلامیت بحثا مسلمانتی بکن گلو نرخن دینه me نرخن اسلامیت چنه اما چاواهیم ببن نرخن me çava tesiri jiyana me çava tesiri malbatan u civake dike her vakidin kesin kuduxazın viyali de zaruken xo perverde bikın دوی چی بکن اما یک به یک لسر مثلا خواهی رو خبر بدن کرم کن وینجی بشتاری برنامه ببین تلفن آمه 0506 657 533 جوی نماره وینجی دکارن فرسین خو فکر خو پیام خوش مره بشینن گلک میوانه من هجا ایرو استودیو مدنه میوانه منه کرم کنم میوانه خوشی ناس بکن ملا سیدا صباحتین کورکوت atama وسط خیراتی سر چاوا خودش بر راضی به چاوایی پر باشم هم چاون باشم ان شاء الله گلکس باستکم و سر چاوا راحتن بله اش بینگوله ما سر چاوا شانه ما مشهور شيخ محمد افندي هي مالات بابا اما تناسب بكن بله صباحتين قرطه بيقول شانه ما جاري ki dün hattı bura Hüseyin Eker Bey'le program çekir. Saat hoş mamusa meyvane din şem nasıl bakın? Meyek büyük ama nasıl bakın inşallah. Böyle mi inşallah. Akademisyen, doçent doktor Mehmet Salmazdem. Mamusa tıfkhayrati. خير خدي الوباء خدي سوار عزيبة إن شاء الله. Çavay başı. الحمد لله ما ودي من الصباح مرحبا بابا. Saat hoş mamusa. Strambeş Pervin Hüseyini İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Güller Galaxy Pastıkı Malavava. بله تماشاوان عزیز اکیبا داویه هفته و تریک آماده کریه کرم کنم به هر تماشا بکن هرگلین مجارمه ایرو چنه باف و مالبات چی بکن دوی زاروک چابین پرورده کرن حق و ماف جیرانان و جیرانتی چنه دناو جواکی دا جمزینان را حرمت جپچوکان را حس چما اوقاس کرنگه جبو دناو جواکی دا نرخین اسلامی کین وک باشی قنجی راستی دلپاکی، رحم، دلوانی، دلسوزی و هر وکی دن پیش بکوین لازمه چه بکرن. برسوین وان پرسان و آگاهیین دن توی شروعین میوانین پسپور به برنامه داویه هفته و بین سر اکراناوه. داویه هفته دست بیدکه.
بله ما گویم ایرو بحثا اسلامیت بحثا مسلمانتی بکن بله. دینه ما هر تشتی نشانی مده قرآن پیروز ده دمام کن الحمدلله. باش بخونن باش انفام بکن بله. هر ره نشانی مده ده بله. بحثا مالبات که بحثا جوات که جاهن هن نرخين مهنا ما مسته ميرو بحثا وان بكن شما وقاس بقيمتن بله. اب نرخين ما چاوا تيسيري مالبات که پاشه چاوا تيسيري جواكي که عمل سروي مسألة ایرو بسكن ما مستن بتره دست بكن بله. سباتين خوركو تاتا كيه اولي تكاري خوب دينا ساندن Bingöl'e mi? سر چاوا Bunda Çaneme, Navevi teze Göltepe'siye. Göltepe'si. Ayla Korkut Atay'ımı. Bingöl'e medrese ilahiyat mezunuyum. Emekli memur. Milli görüşede bedekime hatip tikir. بله Avrupa Teşkilatı'yda. هناك çıkarıydı ki mamusta. Anaka bu medresenin ha usta? Medrese ilahiyat mezunu. Hun ders edin. Evet. Ser çava. Medrese ders adıdır. Hizmet-i İslamiye mebik. Hun hizmete İslam edikin. Mala baba mamusta. Evet. İcame ro me me basa nırxen İslam edikin. Beli. Nırxen İslam çiye mamusta? Veya ders bebikin paşa me berfrehi sermijara xo baqibin. Efendim Kudu Teala debece Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsan cin ancak jimera ibadet ebikin mahlukiyete van şekiliye. Yani gaya hulkiyete me amş kadi ve nas bikin. Ma'ne ki viddiniz liya'rifuni ev min nas bikin yani. Hem jimera ibadet bikin hem jimera nas bikin. Teorik yani düşünce bazında em kadi ve tevhid inancıya sahip bibin. Em kadi nas bikin, em tasdik bikin. Pratikte de uygulamaya da amcıvara ibadet bikin. Yaratılış gaye me eve, hulkiyete me gaye vi eve. Kudu Teala em şekline vi nas bikin, em hakimiyeti vi, Am gulami win yani. em gulami vinin, em kulli vinin, Bele. abdi vinin. Laura vi em şekline vi nas bikin, vi ibadet bikin. Mala tava. Ve Sure Zariyat'ta da Kudu Teala usta gaye me yaratılış gaye espri vi eve. Vi kudu nas bikin, vi ibadet bikin. Mala tava. قل شقا عبادات بك او خاص بلند به شقا خدي ناس بك او خاص مسعود به مطلد به حديث كده پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابی کی جه پرستی که دبی تو مسعودی تو مطلی یا نه دبی یا رسول الله چر ام مطلو دبن چه مسعود دبن خود تعالی دبی کو من آمن رسول الله دبی کو من آمن بالله کی ایمان بینه جخوده او مسعود دبه من مطلية ثم من يا رسول الله دبي باشي شي مطلية دبي من أحب الله شي خدي حسبك خدي خو حسبك رضاوي تقديري ولا رضا göstermiş بك أو مطلية يعني غاية ما رضا خدي تعالى أم قضي بك إجار كان أخلاقي باشر أم هنكي إساعة بك أو دايري قلا بالي خدي تعالى ديك قلتي خو تيشون چند هنن یک ایمانه توحید inancı iman var ki bütün hayatı sıfatı insana değiştik diki mümin sıfatı için de derdikine diki mümin de ehli iman de muvahhid evet zikre Kudu hatırlamış bikin yani mezintiyavi kudretavi gücevi tefekkür bikin dibece hadistika et-tefekkuru fi saatin hayru min ibadeti elfi senetin. Bir saat Allah'ı tefekkür etmek, bir yıl veya 1000 yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır. Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, kuvvetini, kudretini hatırlamış bikin. O pır meziyet ki mezine. Hadi zikri bike. Feskuruni eskurukum veşkuruli ve la tekfurud bi Kudu Teala. Mi hatırlamış bikin. Mi binin bir ahı. Rabbi xo bir nekin. Eğer hun ava bakın ecve bir nakım, ecve değeri ve zanım, ecve ve feradikim, huzuri tinim ve laura du imanı zikre hadiye. Kudu Teala daima her halükarda, sır, gizli, açık her halde zikre Kudu Teala Celle Bekir. Eveddin el-hubbu beynel ibadi ve Rabb. Orta Rabbi ve kulu da hub şeydi be. قل ربي خو حسك ترسنا يعني بالترسينا بالرزاتية ربي خو حسبك
Rızkımı da Rabbime, az kulevime ve şekerime çıkasa teşekkür bikim boşa. Bir de müsaade bikin bu Şirazi da bendeki bejim, sadece Şirazi de diyor ki minnet Hudayra azze ve cel ki taateş mevcubi kurbet est. De hamd Hudayra be o Huday ki tu çıkas hamd ve biki Huday tu takdir dike. Ki taateş mevcubi kurbet est. Ki ibadet bike Hudayra ev dibin niziki Huday. Ve be şükrendereş her mezun der her nefesu firu mereve memedi hayat est. Her nefes teriti hayatın mere direjdi be. Nefes bigri anna eder. Ve naşeb. Her nefesi de be şükür vacip est. Yani kul hatta ivari iş şekilde neke sadece nimetin nefesi şükür bike şunan nayi. Evkaz nimeti ki mesine. Dolayısıyla ortak kulu Rabbi da hüb çebibe. Sevgi, muhabbet çebibe. O kul bağlı khude dibe. Jihadi khu hastike bağlı ve de muta'i ve dibe. Yeşiş haşyetullah. Haşyetullah da hadisi da dibe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haşyetullah rası kulli hikme. Seyret tamam hikmeta tırsa khudi. Meriş haram nizdik nabe. Hakareti kesin nake, hakaret ciranı koyan nake, diyor baba khara hürmet dike. Yani haşyetullah, havfullah, Allah hürba tırsa khadi bütün seyret tamam hikmetlerini. De karşılığı bu da diyecek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de hübbü dünya rası kullu hatiye. Hübbü dünyayı, aşırı hübbü dünyayı, muhabbeti dünyayı evcil seri tamam günahı. Haşyetullah rası hikmetiye, hübbü dünya rası tamam günahı. Yani merik dünyayı aşırı hasbi ki jivir mazerat namine, yani sınır namine. Tabi Peygamber Aleyhisselam hadisi diyecek, tabi seyyicu zamanın ala ümmeti bir zaman ki teser ümmetimi ev bece liyeci rızkı emin halalin emin haramin. Rızkım gelsin, rızkımı bırakıver halaldı be haramda fark nakı. Çünkü hübbü dünya etti. Bele. Evdin emin tamam ki inşallah yekşi tövbeye. Tövbe pişmanlık nedamet kulu bağlı kod edike. Yani Kod-i Teala diyecek kulu müvata günah dike günah işlemiş dike poşmandı ve az pırcı memnundu bim. Tabi Şirazi usa diyecek ya Rabbim ez bi dest u zivanê çi berayet? Tiva dest û zivan dana min ez çi berbigerim? Dergahê te ji te ez çi nas dikim? Tu ancak me af bikî, tu me serfiraz bikî, tu me xelas bikî. Belki berderî da ez bigerim dibe. Lora kul çıkat tövbe, çıkas günahkar dibe etaibu mine zembin kemen la zemberle. Hadis-i de dibece. Meliki günah tövbe bike ki ennehu günah nekili. Çünkü pişman nedamet hiskiriye şuhu ali khudu khagirtiye. Yekşi ibtiga rahmetillah. Rahme khudu talab bike. Daima şuhu Rabbi khudu bkhasa. İla yani daima bej her tişdes khudu. Tabi am kaderinin ama iman kaderi tenin ve bil kaderi khayri ve şerri min Allah Teala. به هر تشتی خوش خواده ساعت خوش ماموستا ایجاج حبکی گوت نبودم ماموستا جی کرم کن یک دیر که ما انشالله ابتغاء رحمت الله بالعباد قل عبادت و دادا رحمه خواده هیبی بکنی رحمه خواده هیبی کنه انشالله ساعت خوش ماموستا ایجاج و پرسیم ماموستا بحثا نرخین اولی کر نرخین دینه مکر ایجا اف نرخین ما چاوا تاثیر مد که ماموستا یعنی مگو اسلامیت قرآن پیروز هر تشتی نشان مده ریکا باش نشان مده دناو قرآن ده نرخین مهنه اما چاوان نرخان فام بکن یعنی متاوا تخن هشیخ و از بیجم بله مالا و آوابه ده اول دست خوازم و پیروز بکم او مجاره که هری مهمه ده چاوی مدا دبه انا کی تماشامانه و نظام بن نرخ چیه نرخ ام بیجن فضیلت yani em evvel değer em bejin yani değer yani bitki değer de bejin ev fazilet de bejin kurmancı nırh de bejin Nale dberiya wi ev da estxazım
هنکی نرخ مثلا نرخی د اساسی دا هنک بحثوی بکم یعنی نه نرخ چیه نرخ ام دکارم به دعوایا بنهرن یعنی لنرخی بنهرن یک ام تعریف او بکن تشتی که فرد آنجی جواک قیمت دنه او نرخ ای دنیا جی نرخی امتکارن به ده جلبان فهم بکن نرخین فردی هنه نرخین جواکی هنه آنجی به جلبک دنه جی نرخین مادی هنه نرخین معنوی هنه ایش ام هیدی وانا اوها و بکن ام بیجن نرخین مادی چنه اساسی خود مثلا ملک پره اوجی نرخه کی مادیه نرخ معنوی چیه؟ نرخ معنوی مثلا بیجن توحید باوری حسکرنا خوده آلیکاریا انسانا محبت دلسوزی اونا جی ام بیجن ای معنوی نه ایجا مسئله تی دو کدا جید به گلو نرخ ما ای مادی نه یعنی ای معنوی نه نرخ دولتین ای غربی ای کپیتالیزمی نرخ وان هری مزن هری گرینگ پره منفعته او کسین که نرخی وی دیری وی که پره و منفعت به جیر همی ریچ جائزه تنه هدف وی آرمان جاوی او منفعت اویه جبون اویجی کتی حق انسانا نکتی حق انسانا به حلالی هلدایه به حرامی هلدایه جرا موزی بحث نینه یعنی قد بقیمت نینه جرا فرق ناکه جرا فرق ناکه تنه چی مهمه جرا او منفعت اوی او آرمان جاوی جبون اوی دکارن هر نل ارتا دویه ام بیجن او ناوین زاروکا جی بکجن انسان آجی بکشن انسان آجی بردن هفدو جبونا چه؟ جبونا وی منفعت آخواه اف نرخ دجه اسلامیه یعنی اسلامیت ویا قبول ناکه ام بیجا ورن نرخ ایجا معنوی نرخ معنوی جی ام تکارن اساس خدا ام ویا جی وقتینن بخنه دعالی چوای ای معنوی جی هنکی جی اسلامی نه هنکی جی اسلامی نینن دما کو مگو اسلامی نینن نه کو معنا کو اسلامیت دجیویه یعنی ام بیجن دین اسلامیت داجی قبول دبه د دین دنه داجی قبول دبه مثلا بیجن نه یکی ژاپن یکی چین نرخی وان جی هنه نرخی وان معنوی جی هنه تشتی کو وان دگرن وان دپارێزن وان ji nebaşiyan muhafaze dikin ji xwe ra xistine sînorekî ew nirxê wan ê meعنewî ne em nikarin bêjin ev tiştê hanê nerindin ji wan re mihîm e girîng e lê henekî tişî hene xusûsen di dînê îslamiyê da cî girtiye yani ew nirxên îslamî em dibêjin nirxên îslamî jî ekserê wî لورا دین اسلام دینه کی فطریه فطری یعنی او خدای کو مچه کریه مخلقان دیه کو مجتنبون آنیه هبونه ای کو هری مرن ناستکه خویه ما او نامه ناستکه اوی کو به کتابا پیروز به قرآن وان نرخان وان پیامان جمعه شاندیه تی زانینه که جبونا ما هری قنج ای باش او نرخن او هاتنه وی چاقه ایجا امتکارم بیجن خدای تعالی خدای مؤمنان تنینینه ای همو انسانانه ای همو مخلوقانه او نرخن که خدای تعالی د قرآن پیروز شاندیه جبونا مجی جبونا ملت غربی جی جبونا ملت شرقی جی جبونا ملت ژاپن جی چین جی همیان جی بقیمت بمعنیه اوی چاقه تی زانینه ام جه نرخین اسلامی را تکارم بیجن جهان شمول جهان شمول بله ام تکارم بیجن بین الملل ام تکارم بیجن اورنسل
yani nirxên ku bi Qur'ana pîroz Xudayê Teala şandiye ji me ra ji bo her kesê. ji bona hemû kesan e. Bele. Îca teyî de tiştekî got. Gelo ka ava bi çawayê yani ev em çawa ji wan nirxan em ew bikin yani Tiştek bistînin. tiştek bistînin em çawa wana bixine jiyana xwe. Eva jî ewil da lazim e em kitêba xwe nas bikin. Lewra nirx bi wasita Qur'ana pîroz û bi gotinên Resulullah aleyhissalatu vesselam bi jiyana Hazretî Pêxember ji me re hatiye hetanê îro. Ji bona wî jî ewil gerekî em Qur'ana xwe nas bikin. Kitêba pîroz nas bikin. Peyamên Xudayê Teala ku ji me re şandiye gere em goyê xwe bidinê ka çi gotiye. Ê dünya jiyana Resulullah aleyhissalatu vesselam gere em nas bikin. Gere em bixwînin. Gere em goyê xwe bidinê. Gelo Hazretî Pêxember ewan nirxên em bêjin wahtê ku karekî dikir çawa dikir. Di nav malbata xwe da çi dikir? Muameleyê bi insana ra dikir çawa dikir? Yani Hazretî Pêxember jiyana wî wek eynika Qur'anê ye. Ji bo me mînakeke mezin e. Ji bona me mînakek mezin e em di wî da di şexsiyeta wî da Qur'anê dibînin. Lewra Hazretî Ayşe radiyallahu teala anha dibe çi? Dibe xulûquhul Qur'an. Exlaqê Pêxember Qur'anê de. Qur'anê dibe. Wî çaxê em şopa Pêxember, jiyana Pêxember gava ku em binhêrin em tê da peyamê Xweda dibînin. Emr û fermanê Xweda dibînin. Wî çaxê lazim e em Qur'ana pîroz re nas bikin û ê dunya jî jiyana Hazretî Pêxember nas bikin. Gelo em ê vana çawayî re nas bikin, çawa em ê hîn bibin. Dixwazî ez dirêj nekim pirsê tê dinê ji hebe ez bi wan dikarim vê bikim. Em ji mamoste pirsin. Em jî li medrese û mamoste niha dersê din zarokan ne wisa? Evet, ben. Yani em her tim dibêjin zarok pêşirojên me ne. Bele. Yani em bi zarokatî çawa wan mezin bikin, oxtê mezin dibêjin vî wayî dewam dikin. Bele. Dîne me jî gelekî girîng e. Yani oxtê bi zarokatî merev dest bi dersa dînê dike, dînê olî dike. Bele. Îro jî em basa nirxên xwe dikin. İnşallah. Hûn zarokan çawa hîn dikin mamoste. Ew Zaroka, qîmetê olê me hûn çawa nîşanî wan dikin. Tabii evime medresa hinçi gencane. Gencane ama Çand salî ne mamoste? tabii 10 sali 15 sali genç. 10-15 salî. Genç yani em dibêjin Z kuşağı yani. Zê kuşa. Z kuşağı. Ana Peygamber aleyhissalatü vesselam dibêje ku tabi edibu evladikum bil Kur'an. Zarokê xwe bi Qur'anê terbiye bikin. Bele. Yani sabbuhum bi sibgatil Kur'an. Yani zarokê xwe gencê xwe bi boya Qur'anê boya bikin. Sıbga da Arapçada boyaya. Yani tabi lafzeki kinayeye. Yani bir hayatı wan Kur'an ben. Kavadın be go gayeme yaratılış gayeme Xwedetara ibadete kulluk bir ispat bikin. Jibu hayatı me gerek İslam merkezli be. Yani bir referansı xwe Kur'an'e bigirin. Kur'an jimera referansı hayat. Em li gor Qur'anê hareket bikin. Bu Kur'an'a hareket bikin. Bu Kur'an'ı ya yaşantıya mı ya yaşantıya mı? Gerek Kur'an'ı be. Kur'an-ı Kerim şu hocam değinmiş bu. Kur'an-ı Kerim 5-6 kısmı. Yek itikada, yek ibadete, yek ahlaka. En mühim ahlak. İro dünyada duhav değerhen İslam aleminde per nemane yek adalete, yek ahlaka. İslam ahlakı. Ahlak per evki mezine. Ev küçüktüğü de gereken empoze zaran bikin. Wan ahlak-ı Kur'an bedel alimdini. Terbiye, adab-ı muaşerat, şerra dibin, rudinin şerra dikevin, çer karşıya mezunan da çer davranmış dibin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men lem yerham sagirene ve lem yuvekkir kebirene feleyse minna. Ki mezini xwe nizanı be, ki zdarım şefkat pe neke ümmet min ne dibêje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet ver değere yani
Hazreti Muhammed ümmeti wî ve ümmeti wî farklı ümmeti ki. Ez pir Avrupa mamem. Ama İslami ahlak başka ciki de tünne. Ama inanç, ezan, sohbet. Ama fakat ahlaki nokta ahlakı da zafiyeti mehenin. Yani ev İslamiyet li gori civake mamosta yani dinav civake de tkari ancak bir dizar. Tabii gençlik yani, mesela te got yazlı Avrupa gelek Zaten mama mesela yani piçki Mus'ab- zor elvandara ne olsa. evet Mus'ab bin Ümeyr genceci bu ama nevi ki Medine hareketi günleri Müslüman bun. En mühim gencin. Öyle. Yani her kuşağıydı bejin tamamıyla mesela İro düşün camia genç tündün. Le mamosta ya rast me çavahini zarokan bakın. Edi zarok juan re perverde kirin piçki zor e. Lewra bejin qayam her tiştî zanin. Hatta var telefon stevandan, Bele. tablet, Bele, bele, kompütere. Yani sen medya civaki ji edi yani bu borun herkes bu alim yani ser yani neş Kur'an'ı neş hadisan li gorî aqlê xwe ew kan didin, wazan didin. Yani hin ciwan temaşe dikin, qey belkî yaqîn jî dikin. Yani em jî em vê programê çêdikin ji bo ku em a rast jî bistênin. Yani a rast em ê çawahînî zarokan bikin. Yani Kur'an her tim rêberê me ye. Em her tim ji Kur'anê herin, ne ji kesekî din, ji Kur'anê, ji hedisan, ji jiyana pêxemberê me. Lê li ser medyayê civakî tiştên şaş jî gelek tê parve kirin. Yani hemberî wan em ê çawa hînî zarokan bikin. Üstad iki dibêje, Üstad iki ve dibêje dibê daxil zamanı da Deccalizm dixebite, Mehdinizm dixebite. Fakat Deccalizm ew qas tahribat çêdike ku Mehdinizm nayîjipe. Mehdiniz o. Mehdinizm nayîjipe. Televizyonu, medya, dergi, basını, yayını, sosyal medya, avana pir tahribat çêdikin. Yani ew ji me zêdetir dixebitin. Mesela misalê ki bidim ana yekî çekişîkî digire tamam eva cama niv saateki dikir xwar. Ama tu tamir bikî bîsro digire, mehekî digire. Tamira zor e. Ji me çi vasfê me çi ye? Aile, dîw bab. Gerek ev zara xwe bi gorana Kur'anê terbiye bikin. Kur'an'ı bedin xwendinê, mealewi, manevi bedin xwendinê, helal lokmayı helal mezun bikin. Rızkı wan bira helal temin bira örnek be. Gava hocam go Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Teala diyecek ku laqad kana lekum fi Resulullah usvetun hasene. Sizin için Hazreti Peygamber bir örnektir. Böyle. Hazreti Peygamber'in gençliğini, yaşantısını, Bahar havayı bana minak ahlakı zarı bedin zanın hiç olmasa malı da hayatı Peygamber bedin xwendin her şey. Biraz daha hayatı Peygamber'i xwe nas bikin. Böyle kitabı xwe nas bikin. Ana gava meribmir telkin dibêjin yani fıkhida. Debe ben Rabbi tekiye. Çijan Rabbi'ye iman aniye. Evata Rabbi xwe nesnake. Tekabir da nikar bêje Rabbi mikiye. Men nebiyi ki Peygamber tekiye. Bu hayatı Hazreti Peygamber nizanı be Peygamberim Hazreti Muhammed'e metodi ve avaya nikar bêje. Dibêje men ma kitabık. Tüçiyen kitabıra iman aniye. Gav Kur'an'ı nasına ki nikar bêje Kur'an kitabımı Kur'an'a Xuda Teala şandı Hazreti Peygamber. Kitabı ki piroza, değerliye, mucizeye gerek kitabı xwe nas bikin. Gerek Müslüman dokunmuşu Kur'an'ı bibin. Kur'an'ı hayat. Ama dest ve mijarı devam bikin lê me hevkî bêhna xwe verdin. Yani perwerdekirina zarokan ji bo min pir giring e. Ya bawer dikim ji bo herkesî pir muhîm e. Ama vê mijarı devam bikin lê me hevkî bêhna xwe verdin. Em ê stranekê otar bikin. Kerem buyurun.
şoxuşenge zure rengi dilcimin bir dilcimi şoxuşenge zure rengi dilcimin bir dilcimi Ağırın heybet bilingi Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Ağırın heybet bilingi Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Nazik şirin kelame Demdure gerden şemali Nazik şirin kelame Demdure gerden şemali Çiçek atar hin vala Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Çiçek atar hin vala Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Sor şirine nazenine Kuştum yakattım yakine Sor şirine nazenine Kuştum yakattım yakine Ve beçen gala evine Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Ve beçen gala evine Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Malava saat hoş. بله مامۆستا سەیدایە مەژێ پچکی قال کرد پەروەردەکردنا زارۆکە مەگۆ gelekî giring e hûn jî akademîsyenên hûn jî bi ciwanan re rabdin rûdên hûn dersê didin wan hûn çawa dibênin mamoste ciwanê aneka yani me piçkî me bahsa gavadin jî me bahs kir heyama teknolojiyê ye yani êdî ciwan ji pirtûkan ji meleyan naxwazin hîn bibin diçin ser medyaya civakî dinirin cana tiştên şaş jî hîn dibin û Qur'ana pîroz jî merev dema ku dixwêne zû bi zû merev hîn nabe gerek em tefsîra bixwînin em ji aliman bipirsin lê me ciwanan çawa hîn bikin mamoste بله راستی لازمه که ام زمان هفدو فهم بکن هەری مهمە وە نەوسە ام رابن نها زمان چوا که دوگهره زمان که زمان برینینه جوان جی جوان برینینه گوتنا کی بوو مامۆستا حەزرەتی عەلی بوو حەزرەتی ئۆمەر بوو دەبێ زارۆکەی خۆ لە گۆری نەگۆری حەیاما خۆ لە گۆری حەیاما وان مەزم بکن بله گوتنێکی مهمه راستی آنها از tam نزانم کیجانê بوو لێبەرێ ez dixwazim viya bêjim niha malbat
رول مالبات پر مهمن يعني دور دا ام حمو مالبات امي بفكرن امي ايش خورا بخنا ايش درد ام چه بکن ام زاروکا خوا چوا فهم بکن ام وان نرخی خوا چوا در باس زاروکی خوا بکن یعنی جی هیمی زاروکی خوا بکن لازمه ام هنکی السر ویا بفکرن بقناعت هم دا اوا امانته که يعني اف نرخين هاني كون مثلا بيجن ام كون مسلمان وجه حزتي بيخنبر بقرا حتى نها نسل بالنسل وصا ام بيجن نقل بيه اوان نرخين اسلامي حتى ايرو هاتيه لبليك قندي ام دبينن ايرو درباسكرنا وان نرخان درباس نسل تهزدا پرسکریک هي پروبلمك هي يعني ام مالبات دخوازه نخوازه اوان نرخن اوان فزیلتن کو او دزانه درباس زاروکی خوان نکاره بکه demek ki dvrda problemeki prskereke mühim heye wî çaxê em viya dizanin dêw bav malbat rol modele ji bona zarokê eğer bi tenê gotin be gotin tesîr li zarokê nake lazim e gotin emel hevdû bigire yani nakokî ihtilafî di nava gotin û emelê merfeta tune be çawa em dibêjin em zarokê xwe re dibêjin durist be rast be lê belê zaroka li me dinhêre em karekî dikin em bêjin destê me de karekî heye em ji insana re şuxulê dikin em rast xeber nadin em karê xwe rast nakin te hezar car zarê xwe re bêje te rast xeber de ew wiya hil nade li te dinhêre li emelê te dinhêre wî çaxê lazim e ji bona ku ewil em van nirxên îslamî ku derbasê zarokê xwe bikin gere emelê bi emelê xwe jî em bibine mînak bibine örnek ji wan re eva tiştek mühim e ê duduya tey me got çi xuşka Ayşegül me got gere em zimanê hevdû fehm bikin yani çi em car heye guhdariya zarokê xwe jî gere bikin em bêjin ew tiştê ku em dixwazin bike zarok nake em ê hildin cem xwe em ê bi wan re xeber din em tiştê ku di dilê wan de heye tiştê ku di mejiyê wan de heye em gere fehm bikin te hetanê wî guhdarî nekî te jê fehm nekî te nikarî tiştekî di hîmê vî nesta teze bikî ji lewra zihna wan û dilê wan mişewweş bûye yani çawa bûye em bêjin bi tiştên menfî tevlihev bûye yani dikeve em bêjin sosyal medya em dibêjin ya medya civakî duê da digere bi hezar tiştan dibîne li henekî mînakê wisa ji xwe re hildide ku mabeyna wî û nirxê îslamî da tiştekî tune yani dijê hevdûne muxalifê hevdûne ew zarok bi wî awayê mezin dibe lê belê tu jî dibêjî wisa neke tu jî dibe ev nirxê hanê rin nîne ev emelê tê hanê rin nîne ev karê tê hanê rin nîne bi vî awayê tesîr çê nabe tê hildî pêra xeber dî çima nirxên îslamî başin çima ew ê dinê nebaşin tê viya îzah bikî jê re yani bi îqnayê tê herî bi cebrê neçî bi zordestiyê neçî yani berê mesela bav hêrs dibûn em bêjin ew dikirin zarok ew dikirin yani îtaat dikirin lê zarokê niha na îdî dewr zeman wextê îqnayê ye wextê zordestiyê nîne zaroka te 4-5 saliyê jî dixwaze ku tiştekî wextê ku te jê re dibêjî ti meعنawî jî bêjî tu bêjî ez ji bona vî tiştê tê wî çaxê jî nirxên em bêjin tu dixwazî tu edaletê hîmî wî bikî ser meselê tê bêjî edalet ev e ji bona viya girîng e ji bona viya mühîm e
جبونا تجي جواكي جي همو إنسان جي اف تشتكي مهمة ويكشي تفجي جرتشي بي عدالت بي تشتكي دني ام جركي حسيات زاروكي خو بارفه بكن يعني ببنا مشتركي حسياتي وي يعني ام جي حسياتي ويا فهم بكن تفياك وزاروك فيا فهم كير ها دبي دمكي ديو باوي من قيمت تدنامن اگر كنت تقوي خوانا دي تو حسياتي وياجي خوانخي حوالي حسياتي وي دبيش خوا دي باوي مجمن حزناكن قيمتي جناد نمن وتشتي كو دبيجن جي جمرة بر جرينك نينا يعني او حسيات دبي زاروك تاخذ دلي خو نفس عبادت جي وصايه دينما جي وصايه يعني نكو مرة زاروك انا بيجي رابا مشكي رابا عبادت بك انجي جرك درست بي جرك اخلاقيه نظام وصابه يعني حتى سبيم زاروك عربيجن زاروكك يعني نتني زاروك مروفك يعني بفكرين يعني حتى او هيس تناخذ دلي خو باوردك منابه نفسه ما يعني بيش دمك زاروك ديسا او كتبن ناخوازن فهمناكن çünkü. بله يعني اول دا مثلا تمام الدنيا دوات دنهيري ملت الدنيا دنهيري هر ملتكي اساسي خدا ام بيجن سينوري وي صور هنا يعني خطي وي كو ام بيجن هر ملتي را جرينك هي وقتی که ام بحث نرخی خو بکن گرکی ام بحث جزاروکی خورا جزاروکی مالا خورا ام بیجن اوی دف دوری خورا ام وانا بحث بکن ام بیجن جمرا اف نرخین هانه پر گرینگن تمام چما گرینگه اویا بیجه گهداری زاروکی خو بکه او یکشی میگو چه عجبا او زاروکاته چما وان نرخان نعملینه او فهم بکه تا حتی انسان نخوشی فهم نکی تداوی فایده داده ناده مثلا دکتر وقتی تو چی اول اشترا او دنویسه یا نه رچته اول که تا گودار دکه problem چیه ایشاته چیه ام بیجن معاینت که فینه يعني اول تشخيص باشي تداوي جبر ويجي افجي نخوشيكيه چاو ام بيجن لدجن نرخن ما عملي زاروكي خو دنهيري تفجره ودنهيري رابون رونشتنا ودنهيري دجن نرخن اسلامنا فضيلة اسلامنا تمام وچاغي لي بنهيره بروبلم برسكريكش كدرتي تشخيص بك كترند فهم كير باشي اجا لأنا جوري لجور وين نخوشيه تداوي بك اول ده ام چاوات کن خطای من ها چیه ام نزان نخوشی و چیه سببی و چیه ام آنگوری خو شخوار هیم بونه تداوی کی مهیه ام بیجن درمان مهیه ام هما کیت پیشیا ام عین ملحمه ددنی دشه وی چاغ جار هیه هنکی نخوشیان درمان تشتکی مهمه لیج هنکی نخوشیان جی درمان کلی نه اوی نخوشی مزند که کورد که وی چاغه تنابی سبب چیکرنه دبی سبب خرا کرنه بله ام بکرتاسی او قصد فرم بیشن ایجا مگوت یا ماموستا شتت پرسم مگو زاروک پیش روژا منه چقاب زاروکم باش هیم بکم ماموستا جی گلک باش باس کر چقاب زاروکم هینی وان تشتا باش بکیف خوشی هم هیم بکن اوقا زاروک اوقا جواکه که مالباته که باش درد که بهوله یعنی ام دکارم بیجن نرخین اولی به زاروکاتی ام زاروکاره ام باش بدن ناساندن باش بدن فهم کرن او زاروک سبت etkin nav civake u tesiri civaka majitkin jat khazım serve mesajı piçki bisektim un civak çavad bin mamosta viali da anaka ligori fikrawa bil ligori ramanin ve nirkhen me oli gelo çava tesiri civaka matka anaka anji tesir dike hakikaten genç pır değişmene gençlik yani civak duga herama bosta brasti em ertimem dibejin civan ama gençlik etkilemişti bir yani em kelime ki dedin Almanya'da çevrede de tışta alda sosyal medya basın
oturma yani Ramon yaşantı, Usta. sosyal yaşantı gençler etki diyeceğim. Okay. Dolayısıyla aile, mektep ve cami işbirliği vasfiyat yani maneviyat maddi yönlü beraber ev her ittifak bikin ancak genca bikin ahlakı İslami bedin pe. Çünkü malda zaten pırnamayı ailanda maneviyat kim buya araştırma godaylı dikin. Ligor lekolina kim bu Gence ya? 150-150 nimi nakın. Yani İslam ahlakı Türkiye'de gençlik. Avrupa'da da mam. Avrupa'da nav Müslümanlar ciddi sıkıntı ya. Gençlik sad şeşt Almanlara maya, sad çil Müslümanlara maya. Yani divi çizede von jime girti ya hayme petun. Laura hediye de çandavan dıkıhara mamosta. Elhamdülillah ya teşkilattan cami vekillerine, teşkil Kur'an kursu vekillerine, İmam Hatip vekillerine yavaş yavaş ahlaka maneviyatı daha ağırlıklı Yani ayırmışlar. kabat tekirin yani Laura. Evet, evet. Aile, mektep, medrese, kurs her neyse ve cami. Daha ise işbirliği bir şey. Tabii yönetmeliği, devlet, müfredat ne kadar işte beyce. Yani otorite süper mühime. Otorite mühime. Otorite gavatun ve yaşar otorite ve başıboşluğu hebe gençler daha haripin. Her türlü fantazi serbest, her türlü imkan heye, araba heye, para heye, her türlü imkanı dibinin. Ama gençler serbest bana özgürün, her türlü imkanı ve maneviyatı dürlükevin. Yekidin hiç mele sosyal medyanın mealciyem de bejin ev pır rahat dikin. Yani iman binin tamam edip ibadet gerek nak ya. Yani rıya peygamber tasdiknak tişnabe. Peygamber tebliğ kiriye şuye. Yani bana görüşü avana sana habiti vernine. Bana şaşın gış. Hala Hazreti Peygamber Kudu Teala dibije ati'u Allah ve ati'u Resul. İtaat-ı Kudu bikin, İtaat-ı Resul'e Kudu bikin. O Peygamber ki كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم الكتاب والحكمة. O Peygamber ki meteskiyedi kitabı, ilmi ve irfanı icuvim bedaya alimandın. O Peygamber'e. Kesinlikle bir peygamber devre dışı beyle. Çünkü diğer ayet-i ciddinde Kudu Teala diyor estağfirullah ve ma atakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu. Peygamber civara çi gotevi bikin nekin gotiyse nekin. Çünkü Hazreti Peygamber ve ma yentiku anil hava innehu illa vahyun yuha. Sura Necmi'de evci havayı nefsi kwa kazi nekiriye. Tiş ne goteci vahyi hareket kiriye. Dolayısıyla hayatı Peygamber emceler taşımış aile fabrik. Peygamberi hayat. Muhammedi hayat, Kur'an'ı hayat. Ve her sette işte hayat demeden ne mesela imkanı me zaran tönük dıgavdın hocayime tişteki gogo amca bızvanı van. Zanabı. Hadis ki haya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halikun nası bi ahlakihim ve halafuhum fi amalihim. Beşeri münasebete insanlarla geçinin, oturun, anlatın, konuşun ama amelde ona muhalefet edin. Onun ameli başka yere gidiyor, sen ibadetine devam et. Ama ibadeti daha düşede gereken böyle korona beşeri münasebeti gençler Yani hem bir dikin ku mamosta Kudu Teala çıma meşandiye ve dünya. İşte Yani ve dünyaydan veya bir dikin. Yani hem gerek hapkesler yaratılış gayaka Kudu Teala çıma meşandiye ve dünya. Armanca maçınel ve dünya meçi bikin. Yani avliyam zarokam vana him bikin. Nasıl cana ve dünyaydan kohum datkin mamosta. Biz yaratılış gayaka var mısanın? Evet. İşte Kudu Teala gutiye ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Gaye memş kadir kulben. İşte teknolojiyi, ahlakı, belenbunu, medeniyeti tamamı dahil bir iş yani. Yani Kudu Teala mera ne gotiyen na'alimin, teknoloji na'alimin, dünya ne kabetin, ev işaretin de hem dünya khara bakabetin, hem ahireti khara bakabetin. Dolayısıyla yek tiştik maddiyatı, materyalist zihniyet ana per ağırlıklı. Mesela madde etene insanlar kafa yormuştu ki şu maneviyat sahip bu ya. Yani bavar dikim insan veya her tim bine bira xwe
ام جانا پر معنی تدخن به دنیای ما مستم پر یعنی ام خوش بیر دکن ام کاروبار خودت کبن آن که بازارم بهتر افتشت به یعنی آن که بازار هری مثلا دیجین ام جانا خوش بیر دکن کاروبار مزده یعنی ام عبادتش بیر دکن بلکه ام معنویا اسلام ام بیر دکن یعنی وام پروگرامش چت کنش با که ورا بیرامش با ام بیر بخن کو بی اکو متماشت کن یا هری مهم و چتر زانن باور دکم اوه يعني كو ام جبير نكو كو ام چما هاتنا في دنيا ام جانا پیغمبري خو ام هرتن بخيرن ام özüm sebek de bejin yani ام بباشي ام تخن بيرا خو ام تخن هشي خو ام تخن دلي خو بوي اواي باور دكم ام بعلمن يعني بزاروكاتي ام بعلمن يعني افتش باور دكم بزاروكاتي چدبم يعني بيشتي مازن ببنجه چدبه دي صادبه يعني انسان كو حول خيرتا و هبه باور دكم دي صادبه يعني اسرا آيات 13 de um beter zarma mos te gotin ya ام قدرا و غريداي هول خيرتاويه بله يعني جانا هن انسان مثلا قدر جنزانه يعني تفكرنا كتتكبر ناف جيانه ده خوش بياتك چما ويا وصابو چما افتش هات سريمن يعني جانا جي herkes بيجي قي قدران بو يعني باوردك ما مصوم بيتر زان افتش گلكي مهمه علي اسلامت دجي يعني قدر چیه چاوات دیتن توکل چیه yani insane ku قدر باش سانه به باش تقه حشي خو باور دکم توکل جی بک insane ku شخو توکل لكن بيتر قيمه تدن في الدنيا بيتر حرسوان شد بيتر هول خيرتام بيتر لسر في دنيا شد بج بو جيانا في دنيا شد به نو صبا مسونه چ بجن سر مثلا بله راسته یک شی ها لازمه هنکی تشتا به دست زاروکا مره بده کرنه چوا نات کتت خوازی زاروکا خواهیم جامعی جومردیه بکی انفاق بکی بگره دستیوی به هفر هرن محلکی فقیران اوان تب دستیوی بده داینه لورا او چاقه هم حال وان دبینه هم جوی لذت داینه هل ده قلبی ودا جی دگره و یک شی هیمی وی کاره دبه اوا تشتکی مهمه ای دنیا جی لازمه ام هنکی صبر کربن اهل صبره بن چوا yani problem çedbin perskrek çedbin zaruka me wek me em bejin yanjî tiştê ku em dizanin naamile em bejin karobarê wîsanî ne lê sebrê bike yani bi hêr serdan neçe lewra sebir bi xwe jî nirxeke yani hêrs mesela tarîtiye çavê însanê tarî dike پیشا خو نبینی وقتی ته پیشا خو ندید ته حرکت بکی تو خطا دکی دوی چاقه محقق ام بیجن بالی که واد چی خودی نکی ام بیجن کوی خاره آن ام بیجن تشتکی کوی یعنی او اکتی سریته دما کو انسان هرس بو زاروکا خراجی خطا دکی ام توی خطا دکی لازمه ام صبر بکن که ماسیکی و هبجی جار هیم تحمل بکن قوات ما صبر کر و ما گهداری زاروکا خواه کر اف حالتی هانه جرا چوا دبه میناک دبه ارنک وی چاقی زاروک جی دبه فرصته کی که خطای خواه ببینه مثلا بیجن آنها از دزانم یعنی هنه کی ده هنه به قیزا خورا حزناکن هرن آنها سوکه بگر هنه کی باو هنه حزناکن بلاوی خورا ام بیجن هر نجیکی لورا دبی گلو از هرم او بیجن او قیزاوی تل قیزاوی بنهیره تل دیاوی بنهیره تل لاوی بنهیره تل باوی بنهیره لی بلی گوسانی نه گره ام یعنی دلی خواه جوانا فکن که ماسیا وان هبجی ایمیه زیداتیا وان هبجی ایمیه از بیاد خوازم بیجم دن نرخان چاوی مدا هری مهم ای ان مهم چیه زانی تو خوشکایی شگل خواخستنا دوستا انسانا یعنی امپاتی
لورا كوتا وقت خواخست دوساوي تجي فهمدكي تو ايشا وي فهمدكي دردو كدري وي فهمدكي كيماسي وي تفهمدكي وي چاغي قنجي وي هبت بي شاد بي كيماسي وي هبت بي سرفناز دبي بي كيماسي وي هبت بي خمگين دبي وی چاقی قواتی که تخواخست دوسا انسانه کی چه زاروکی تدبه چه جیران تدبه چه حوال تدبه چه یکی قنه ناس دبه وی چاقی چه دبه تو تا یکشی وصف مؤمنان یکشی اوه نه ده حدیث حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام داجی فرماند که دبه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دبه حتى نكون چش خورد خوزن جهوال خورا نخوزن و ایمانك حقیقی تحقیقی بگنانیه معنی ویا چیه؟ یعنی اون چش خورا بخوزن هوال خورا نخوزن یعنی خواب خنه دوساوی اگر تو قنجی که جهوال خورا تخوازی گلو توی قنجیش خورا تخوازی نخوازی یعنی تخرابی که تخوازی گلو توش خورا تخوازی یا نخوازی جبونا ویاجی از دبیم دوان نرخانده هری مهم امپاتیه کو ما وقتی خواخست دوس حوالی خو زاروکا خو امو چاغي جوی فهم دکن ام لگور ویجی پیراشت کن معاملت کن جیرات خوازن آنجی نخوازن او چاغي او دبه سبب چه زانی تو خوش کامن دبه سبب یکیتیش دبه سبب یکیتیا مالباته یعنی قوات تخواخست دوساوی ت پیرا خمگین بوی ت تشتی باشی را خواست اوجی قواتی ویا ببینه دلی وب هف گرم دبه یعنی دبه سبب یکیتیه د جیران خورا ام بیجن جیران ت ام بیجن قاطا جوریه یان آلژیریه ت خواست دوساوی ت تشتیش خورا خواست جوی راجی خواست آن تشتی که تش خورا ند خواست ت جوی راجی نخواست وچاقی جیران ت شتر رازی دبه محبتا ما بین و چاد به زیده به یعنی ام بیجن سوقاقی دا نوا ام بیجن سوکی داد چی دمشی تشتی که تشخورت خوازی حوالی خورا بخوازی ام بیجن تو حزنا کی پیشیا دریت قریش به چوپا خو نویجی ام بیجن تو پاخش بگیری ام بیجن دنگک بلند خبر ندی آن تا حقارت نکی چونکه تو خود خیده وساوی وچاقی چاد به جیران تجی یعنی جواک جشته هست که وقتی هر میناکه کی بنهر اویا اوی بگرل هر انسانی هر مالبات بلا بکه وچاقی دناوا جواک داجی دناوا توپلم داجی چی به یکیتی چید به خورد به یعنی کیف خوشی زیده به محبت زیده به مالسف یعنی دوی دم دا دوی دوری دا اکثر انسانا تنه خود فکر نفسی دبیجن از دبی از نابیجه ام وقتی که مگو از دمکی جمن تنه را از مهمه یعنی دبی دری برا دری من حوشا من برا باخچه من به گل و ریحانه به دری ملتا جواکی برا ام بیجن خراب به اف ذهنیت هنه ذهنیت اسلامی نینه آن دبی معرفه بترکید بیجن یا معرفه لمن ونده برا 1000 سال عمر بکه اف جی نرخه کی ذهنیت کی شاش اسلامی نینه تشتی اسلامی تمگو چه و مسلمان هر تم هفدو هشیار بکرنه و سما مستیانی اب ارمان جامعه اشخور تاني هم شخور راجي يعني ام بيجن تمام انسان راجي يعني ام بيجن نها ديما يقول نرخن اسلامي جهان شمول يعني ام بيجن تمام گردوني تمام انسان كل سر روی عرضه هي جهميان را بفايده مثلا ام بيجن ضرورت خمسه ام بيجن هي سر مسئله ام بيجن اسلامیت دبی تنکاری قارشه جانه ببی یعنی شخصی ببی تنکاری قارشه مال
کسی ببی تنکاری قارشه دین کسی ببی تنکاری قارشه مداخله به عقل کسی بکی اونا چنه اساس خود تهری آمریکا جی اونا مهمن تهری روسیه جی مهمن تهری چین جی مهمن تواری ترکیه جی مهمن تزانینه نرخن اسلامی جبونا تنه مسلمانانینه جبونا همو انسانه لورا دین اسلامیت دا تنه امنا مؤمن شخصیت مؤمن اصلا میناکه کنتم خیر امت اخرجت للناس دبی یعنی هون هری قند جواکه که هری قنجن جبونا تمام انسانه هون دکتنه دبنه میناک وقتی پروبلم دمه دا هبه اگه دجیانا مدا هبه وشاقی میناکتی همه جنامینه يعني قرآن بيروز نجبو مسلمان نجبو حمو إنسانانا يعني إيكو فهم بكن إيكو بخينن إيكو بدول جان بخينن فهم بكن بهر أواي جيانا خو باشتر بكن دكارن باشتر بكن نو سما مستا بله مالسف جيانا مو امر و فرمان قرآن هفدو ناگره آنها مخابن اما ببي مجال دوام بكن ما مسلمة دي صاحبكي بهنا خو بردن نابركا موزيكي بدن كلام كبير سپاسکم مالا واوا بله ام دوام که ما مستشت پرسم ام وقت شخصه که ما مست دما کم تکون ناو جواکه که ناو مالباته که تم برپرسیارن مچنه لهمبری جواکه از بیجم یعنی ام وقت شخصه که ام چی بالدار بن ام چی دقت بکن يعني ما جزارك خو ما هني أخلاقا قرآن بكن لأن وق شخصك دما كم تك بجينك جيكي أما إسلامية تشاوا بدل الناس عندن أم وق مسلمانك يعني ما تشبكن
Teşekkür ederim. Az ava bejim. İsal aile ki İtalya hatı bu Türkiye من gazeteci hadı bu. Hatı bu Konya'yı bu Müslüman. Ana müfti Pirstike de bir çumahun dini İslami seçmiştir, tercihtir. De bejet bu sahih cinare Müslüman haben davranış evan, ahlak evan me beyan kir. Em bun mahvar örnek kir, em bun Müslüman. Em Müslüman olarak em gerek örnek bin. Merem bebek. Beşeri münasebeti da, selam dayını gırtını da, cirantiye da. Oqtem herin devletin biyani ne usama mastayı. Efendim? Oqtem derkebin dervaleti Tabii devletin dergi biyani. em davranışı koyam dedik Kur'an-ı İslami'ye ayar bakın. Çünkü em la yüselninin Xudê me heye, Xudê em çekirine, nazirê me heye, Xudê Teala ji nazarê me dike. Ve esirru kavlekum ev jheru bih, innehu alimun bizat sudur. İster gizli, ister açık, çer davranmış mı diyor Xudê Teala ve gözetlemiş dikim. Nazar Ta'ala dikim. medbeyne her tüm medbeyne. Yani kaberi Xudê Teala me gözetlemiş dikem. Bele. Ayeti ciddinde dibi. Ton yek kelime ki telaffuz bikin, derhal kaberi be, ve kayıt dikin, hasabı bududun. Bele. Laura em mes'ulun. Em ümmeti ki mes'ulun. Gavmet teslim Xudê bun, em bun mes'ul. Ama ümmetin Hazreti Muhammed ma mustafa. Ümmeti Hazreti Muhammed. Veya bir nekin. İslamiyet teslimiyete. Bele, Em cere tevekküle. teslim bin ve berigo. Em metoda Hazreti Peygamber ahlakı ve, yaşantıyı ve, davranışı ve, ciranla, toplumla, zarakara, gencara çer davranmış bir Hazreti Peygamber. Em çıkaz mümkün ben cere Kur'an'ı ve davranmış böyle. Em zarar çeviri nedin, zarar malekesi nedin, taksiye kesi çizmiş nekin, em malekesi teşebbüs nekin, em tecavüz malekesi nekin, arsa nen serxoyan bir gayeme İslam ve dürüstü ve ahlak içerisinde. Em gav derk ettim cene hava bakın. Yeki mezhebi ki gayrimüslim be dahi varta davranışı mezhebi ki cere biha el mer'u mir'atul mer'i diyor Peygamberimiz. Kul ayna kuleye. Yani gav teddibine bir habibine yani de. Veya bir nekin. Habibine varta go şer Müslümanı xeyrette hatta hava bejim Davosferiyadan vasfe dikir yeki jime Müslümana Lubra meleti ve kırmamız. böyle milli görüşte müddadan da belki ji Hristiyan kızı Hristiyan razı bu. Müslüman bu. Yo Müslüman Hristiyan razı bu. Bele. Bedeşi sonra kız mezde dikek va Müslüman davranışı İslamiyet'in ne? Biraz ayrılmıştı ben. Ama hep de. Ben şevdu berdi yani. Az birime şuma go hocam go ava ne Müslümanı Kur'an Müslümana hareket nakiye. Kur'an me az Hristiyan bum ahlakı bir beyan nakım. Ava davranışı İslam'a Müslümana yakışmış ne be. Dolayısıyla Müslüman gerek örnek be. Evet gayrimüslim be meze Müslümana bir ke bece ha demek ki dini ki değerliye bir hicaya dini ki mezine iz bir dini tercih bakıp. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yine İslamiyet hakim ne bu? Nabi Muhammedül Emin bu. Bele. Güvenilir Muhammed. Yani belki kubbe peygamberci ahlaki aynı bu ne usama tabii tabii. Yine peygamber ne bu Muhammedül Emin bu? İnsanaki evle bu yani. Yine ne bu peygamber? Hilful Fudul fazilet antlaşması peygamber başkanı bu. Yani gayri müşrik Mekke hatinci Hazreti Peygamber kir başkanı koy. Hakem kir hakem. Ümmeti bu peygamberin. Em gerek Kur'an Hazreti Peygamber davranış böyle. Ailece mürjün dengeli davranmış ben. Zarek eğitim bikin. Tabi ahlak İslami davranmış ben. Zulme kesin ekin, haramı nekun. Efendim İslam çer emrike çünkü dini İslam evrensel. Bele. Bölgesel ne? Dil, ırk, mezhep nazar ne evrensel. Tamam insaniyet rahatiye. Hazreti Peygamber rahmetin lil alemin. Estaizu billah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. O bütün alemira
hatiye. İnsanın cina sakaleyn em dibêjin. İnsan cina rahmet olara hatiye. Em ümmeti vi peygamberin em jere goran peygamberi xwe davranış bibin. Ana evi bêjim Ayşe Gül Hanım. Hazreti Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vere misafir mebe maliki da misafir be. Meyvan. Em layık evinin. Peygamber xwe dikarin misafir bikin. İşte bir gerek düşmüş. Rüya vayan bir fikrim. Bu mesela Hazreti Peygamber'e selamun aleyküm bejver misafir mebe. Em çer davran. çi bikin Ahlakıma, ev malama goran İslamiye, televizyonuma goran İslamiye, davranışıma, giyim kuşamıma goran İslamiye. Estahminakim. Yani Hazreti Hazreti Peygamber. Elhamdülillah müminin ve imanla bu kadar. Müslümanım, bu kadar naskiri ama pır meziyet ki mezine. Fakat ahlaki olarak Lepişrem çıpkın yani. Evet. Lepişrem çıdıkın çınakın. Em bir şey belem ahlaki olarak yetiştirmiş bikin. Em düzgün bin, hile nekin, derevçe nebe, kapandın tün nebe, dürüst bin. Bak o da Teala Kur'an'da dibece, estaiz billah. İnnellezine kalu Rabbuna Allah sümme istekamu. İstikamet. İstikamet demecere düzgün be. Bu imanın en büyük hakikatin mezin istikameti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabi meze dikin ku hinki rüyevi sepi buna. Dibe ya Resulallah çer bu ve dusi royanda tu avkas kal buyite efendim rüyete sepi bu. Hazreti Peygamber dibece ku şeyebetni sureti Hudin. Sura Hud'i ez ihtiyar kırdım. Dibi de ayeti ki heye dibece ki festakim kema ömürte ey Muhammed. Tu çer hati emirlerini ver düzgün be. İstikamet. Kav istikamet tüne be. Yani kişi çer haraçıdı be beraberce. Çer giyim kuşam ve sıfatı gorana ameli bikin. İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve la ila siyabikum. Hazreti Peygamber dibece Allah nazarı sıfatı ve çeki ve naki. Velakin yanzur kulubikum ve amalikum. Kadı nazarı kalbi ve amelan diye. Kav amel düzgün ne be. Sıfat çiğdi be beraber. Yani ev ahlak şima mustem. İşte ahlak, İslam ev ahlak em malbatı hindi bin. Avli ki em ahlaka de bavı am heltijinde ve sama musta. Yani taklidi. Era muan taklit dikin em juan hindi bin. İçe ma musta dmalede. Nabera jnumer, labera de bav de çavabe. Ligori İslamiyete, ligori Müslümantiye. Yani ahlak em avli ki jde bavı hindi bin em wan temaşetkin. Gelo tekliye am behevre çavaye. Yani ligori Müslümantiye, ligori Kur'an'a پیروز لگور حیاتا جیانا پیغمبره من نابرا جنو مر دماله ده دوی چاوا به اسلامیت چید بیجه یعنی حق زلامان چیه نام ماله ده حق جنان چیه بله است تکارم ویا بیجم ده مالبات ادارجی ده نوا جواک ادارجی ده چارچوان نرخان دا ام کو بنهرن فضیلتان دا سه تش مهمه یک راستی dünya adalet, sisiya merhamet. Eğer ku rasti hebe de navbera meru jineda. Yani tişta ku mere got pek ani, jinke got pek ani. Yani tişta ku de dileyi de heye jehevra gotin behev emin bu. emanet di navbera wan da çêbû wî çaxê bingeha wî malê qewiy ye lê belê eger ku bi hev bawer nebin yani em bêjin jin bi mêrê bawer nebe mêr bi jinê bawer nebe ecêba ev mêrê min derva çi dike bi kîraye çi emelê dike yan jî mêr jî bêje gelo xanima min çi dike wî çaxê ew malbat bingehawi hel doweşe zirave güven hebe emniyet aha dünya meguçe adalet yani gere meriv di nava malbata xweda adil be çewa adil be yani tu eger nava zarokê xweda tu firq û mêliyê bixîye de hezkirina xweda jî heta welê û qelbê te de ew bêjî feqet
دما کو زاروکا تی پیچوک جار هيا ام بيجن تزيده هنا کی میل ددی حز دکی دلین هر زاروکا تی نشتت خیده او یادا جی میزانه کی لازمه میزانه کی دنابرا میری و جنه دا جی لازمه گرم مرو عادل به او عدالت تشتکی وسانه تنه جبونا مالبات نه جبونا civake jî mühime. Jibona em Tirkiye bêjin toplumê jî mühime. بله Ê sisiya jî me goçe merhemet. Dibe men la yerhem la yurhem. Ki merhemetê neke ji wî jî nayê merhemet kirine. Dibe hûn li ser rûyê erdê li hevdû merhemetê nekin ê li asîmana jî li we merhemetê nakin. Wesfê mümînan ê bawermendan yekî herî mühîm jî merhemet e. Gere em li hevdû merhemet bikin. Êja em rabin evan nirxên hanê bizvirînin li civakê. Yani wextê ku em di civakê da jî rast bin. Çawa rast bin? Em hatin me karê xwe kir. هم درست Em di karê xwe da durust bin. بله Karê xwe qenc bikin. Hîletiyê nekin. An jî em bêjin xirabiyê nekin. An jî watê ku kes nebîne em bi çavekî dinê nenhêrin. Wî çaxê ew ciyê ku tilê dixebitî bi te emîn dibe. Yani dibe ev تأثيري هفدو جد dibe ev belê dibe ev durust e. Ê dudiya watê ku te di civakê da te adil bûyî yani te edaletê pêk anî te heqê pêk anî te hiqûqê insana çi be em bêjin karmendekî karkerekî li batê dixebite tu patronî em bêjin tu xwedî karî lê belê te heqî wî nadîye em bêjin li keda wî emega wî li gor wî tu em bêjin heqî wî na hiqûqê wî nadîye te adil nebî baweriya û bi te çê nabe êdî welew ki royê sed car eniya te here secdê jî ê sisiya me goçin merhemet gava ku merhemet dime da hebe em û çaxê haj belengaza jî dibînin ji feqîr û fuqara jî dibînin em terin kêmasiyê wan hebe em kêmasiyê wan ji xwe ra dibînin em terin ji destê me çi hebe bi wî ewa merhemetê şefqetê wî ew dike di terî destê xwe dirêjê wan dikî wî çaxê ku watê ev sê heb nirxên ku me got çêbûn yani durustî rastî edalet û merhemet çêbû wî çaxê di civakê da jî emniyet çê dibe aramî çê dibe huzûr çê dibe lê belê jî em binhêrin tê dibe evan tiştê ku İslamiyet dibêje îdealîze dike em girîng dibîne mühîm dibîne evin lê îro êja em bi heqîqetê binhêrin maalesef mixabin di nava Müslümana da ev sê tiş pir kêm bûne ewil mêrek di nava Müslümana da rastî kêm maye halbukî dibe henekî te Müslüman be jî mümin be jî neticede çi insan ew say ne yani illaki kêmasî û çê dibin xirabiyê û çê dibin lê belê direw nerastî li mümînan li hev naye bi hev nagire yani dûrê heve feqet Müslümanên îro dilê din hêrê henekî ji wan em umumî xeber nedin henekî ji wan rast nînin ne di gotinê xwe da rastin ne di emelê xwe da rastin ne di karê xwe da rastin ne jî di evekî xwe da تو آواینا باش rast nînin ê dudiya jî ji hev re adil nînin edalet tune di nava wan da îro li Sûriyeyê hûn dibînin tiştê ku kirine eqlê însanan hil nade yani dilê din hêrî ew Şamê tiştê ku kirine li wan însanan كردك حاسد نايه belê belê yani ku edalet hebiya wisa dikirin ku merhemet hebiya wisa dikirin wî çaxê yekê ku em bêjin İslamiyetê nas nake dixwaze ku İslamê nas bike ku van tişta bimîne ew ê çi bêje çawa mînak hilde demek ki lazım e yani em derd û kederê xwe bizanibin evan problemê xwe bizanbin ewil em rast bin ewil em adil bin xwedî merhemet bin yani eva tê mena çi zanî tu yani mesela edalet zahirî
merhamet batini. Yani hem zahiren hem batinen. Hem dervay xwe hem hindirê xwe gere em li gor İslamê tev vegerin. Ku ev tune be maalesef. İro car heye em bêjin ev jî tiştekî nexweş heye yani. Dibe filan kes ahatike nizanim em bêjin li mêş dike taatike rojî digre em bêjin vî karê dike karê înşaatê. Aman bê dûrî here. Ya tu çi mawsa dibêjî? Dibêje tey Tirkiye dibêjin ji hecî û xweja dûr kevin. Ev tiştek rast nîne. Ev Tirkiye dibêjin algı çêkirine. Gere em viya bişkînin. Tamam. Fazla fikra şaş li navgel de belav bikin li. Belê dixwazin ku bi vî awayê jî Müslümana qirêj bikin. Bele. Hecî xweja qirêj bikin. Ama kemasiyê me jî ku hebe em jî fena tey dibêje teyrê tawus serê xwe bixine binê qûmê û gewdet hev dervaya. Em nabînin problem tune pirsgirêk tune ji min re derd nîne ji min re keder nîne ku em bêjin em xwe dixapînin. Lewra gewdet hev dervaya. Watê ku problemek pirsgirêkek hebe gere em bizvirin li xwe binêrin. Gero ez rastim anna. Rastî bi çi awayî esasê xwe da bi sê awayî ye. Yek di gotinê xwe de rast be. Di duya emelê xwe de rast be. Sisiya jî bi qelbê xwe jî rast be. Yani mesela bêjin teşbîh nebe yani merfekî münafık Bele. bi gotinê xwe jî xweş dike. Emelê xwe jî derva watê millet dibîne em bêjin xwe rast de nîşane lê qelbê wî da pirsgirêk heye. Mümin hem bi qelbê xwe hem bi emelê xwe hem bi gotinê xwe gerekî rast be. Lê mixabin. Em bi bal xirabiyê ve diçin. Bi bal başiyê ve naçin. Gere em haş xwe hebin. Em tê bêjin otokontrol. Her ferdekî, her insanekî gerek bifikre. Ama bi nêrînekî müminiyetî. Yani erê ez insanım jî fakat ez ewil da jî Müslüman. Yani hakkı me li ser hevdû heye nav semamoste. heye. Yani ne tene dinav li ser zarokê me ne tene dinav jin û mêran de yani İslamiyetê de hakkı hemû Müslümanan li ser hevdû hene bawer dikim. Li ser hevdû jî li ser ewê ku Müslüman tune bêjî. Ne ev Müslüman? Mesela bêjin dema ku Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam hicretê Medîne Münewwere kir lê nihêrê ew ticareta Medîneyê tev destê Yehudiya da bû. Ew ê wê derêka berê ku Müslüman nebûn Erebê ku bûne Müslüman ew hezreç sa feqîrin ewin tev ketine destê wan tefecî Yehudiyan virda wê da Hazreti Peygamber meselê dît. Lê nihêrê ewana em bêjin bazirganî ticaret destê wan da ye. Bele. û bi her awayê jî wan insana jî dixapînin emega wana pêpest dikin rabû alternatîv. Yani em bêjin li kêleka evê wanê sûkê wanê bazirganiyê Müslümana jî yekî ava kir. Îja Müslümana tiştekî kir. Çi qasa malekî qenc hebû wiya anî. İnsana nexapandin. Heqê wan çi qabû ew xwe hildan. Watê ku sozdan pêk anîn. Watê lê nihêrin însanê ku ji wî yani Medîneyê Münewwere wî derva hatine wira lê nihêrin kara wan di vir de heye, rastiya wan di vir de heye, qenciya wan di vir de heye. Tev hîdî zivirên ku derê aliyê Müslümana. Lewra Yahudiya serê ewil tê ew ehda Medîne sözleşmesî dibêjin ya Müslümana ra çêkirûn. Lê nihêrin wey Müslüman wa bazirganî ji destê wan hildan, ticaretê ji destê wan hildan wî çaxê îja rabûn dijminahiya İslamiyetê kirin. Eva çabû mesela me goçe di bazirganiyê yani di îşî karê ticaretê da rastî çêbû. Piştî wîya dema ku Müslüman tê fetha İslamiyetê di zemanekî kurt da li em bêjin sê perçê ew ê dünyayê bela bûn yani. Yani bêjin qeteyê dünyayê bela bû. Çawa bela bû zanî tu? Ewil da ticaret evê ku ticaretê bazirganiyê dikirin em bêjin Medîneyê bû, ji Mekkeyê bû dihat evê derêka em bêjin. Yan jî dihat em bêjin Diyarbekirê ticaretê dikir. Dema ku ticaret dikir çi digot rast derd diket. Kîjan malê danî qenc derd diket.
او انسان کو وانا ناست کرن دگو گلو اوا چما او خاصه باشن دگو بسبب دین وان لورا دین وان نرخان امر وان که بونه میناک دما کو اسلامیت اجا کو هات يقول ولا واتشتكي باشه اوان انسان باشن كارو عملي وان باشه وشاغي قبول كرن لما اسلاميت د دمكي كرتا بهزكي خرط بلابيه بله لازمه ام ديسا وان زمانان وان دمان بين بيراخوه لغوري في زمانه ديسا جي دو وقت حضرت پیغمبر دا درستی مهم بو وقت حضرت موسی دا مهم بو اری ولا مهم بو وقت حضرت ابراهیم دا مهم بو يعني اوانا موقت نینن اوان نرخن روزانه نینن يعني هر دمه لهر دره اوانا خودی معنانه مهمه ویچ آغیج عدالت مهیبو ایروژی مهمه سبیجی مهمه ویچ آغیج مرحمت مهیبو ایروژی مهمه سبیجی مهمه اوها دوام يعني دوام نرخين خو باش صانه بماموستا و دوام حقي خوجي حقي مسلمانان حقي جيرانتي ام باش صانه من ايجاد خوازم جاره بينم و سر و مسئله ماموستا يعني تركي ده گوتنكه كسن کو دماكو جيرانو ام برچي راز نجمنه يعني مجويا واي ام دس بكن اوقا حقي جيرانه مجل سر مهيه اوقا جرين ايجاد خوازم دس و مجاره بكن ماموستا جيرانتي چي چما حقي جيرانه ما يعني دينه ما چما لسر حقي جيرانتي اوقا سكنيه يعني دوام هرتم عالی کاری در دورا خو بکن عالی در دورا خو بکن لگرک ام جیران خود دست بکن اب ته سرچمانه خودش ترازی و پیامبر علیه الصلاة والسلام دبیجه کو سر حق جنار سر حق انسان دبی ان لنفسك عليك حقا النفس تسر تضحق وهي ان لاهلك عليك حقا جاء اهل تز سر تضحق وان هي مالته يعني هي مالت اهلي وان لجارك عليك حقا جيراني تز سر تحقي وهي جيراني دبي حديث كدن دبي جبريل دبي ما زال جبريل يوصيني في حق الجار o kadar Hazreti Cibril bana o kadar vasiyet etti ki komşuluğu. Zanentu enne seyyari sandım ki komşu komşudan irs götürür, pay alır. Evet. O kadar diyor ben korktum Allah Resulü. Yani ciran hakkı pür mühime. Cinare, navevi cinare. Çılhane, ahva çılhane. Kelekamaya ne durumu? Gün tamam ciranı hemen. Ama toplumsal hayatı. beşeri hayatı da yani hem de bir beşeri münasebet. Evet. Ada bir muaşerat. Münasebet tabi insani yani. İnsan ada bir muaşerat yani geçinme ada bir geçinme yani. Ahlak. Lor az hinki çend mevzuna ahlak-ı İslami bejim. Goran eviyem inşallah ayar bikim. Ahlak-ı fazilet-i İslami da yek istikamet emego. İstikamet yeri düzbe. Yamuk, meri ve yamukla idare nabe. Yani istikamet düzbe. Kılıkhar hem de bir. Yani gereken nefsi koy islah bike. İslah. Evet beri nefsi koy islah dike. Paşi çevrede bir örnek. Yecist ve teskiyet nefs bike. Debi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ki nefsi kadar temiz biçe ev halas buya azab-ı cehennemi. Ve kad khaba men dessaha. Ki nefsi kadar melaves biçe, kirletmiş biçe evci zarar kiriye. Yani cehenneme de azab dibine. Nefis pır mühim. Böyle nefsi kadar yere teskiye biçe toplumura örnek bebem. Dibi yeş ihsanı çek kanşiri çek dibi meşhur hadis-i Cibril aleyhisselam hatiye gotiye Hazreti Peygamber jere gotiye bel ihsanu. İhsan çiye? İhsan da bize en ta'buda rabbeke ki enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan ev te evkaz Rabbe khora ibadet değil sanki tuvid dibini ibadeti khoda. Te Rabbe khod dibini. Vakta tuvid nabiz ev te dibine tecvizete biştike. İhsan ev. Kul ihlaslı bebe. İhsan-ı Khada davranışları ihlaslı bebe. Yeşi takvaya muttakibe. Şi haram-ı khod dür bigire toplum. Hakara ciranı khod ne ki?
efendim mali ve gaz ne ki jera rınd ihtiyacı ve الذين يمنعون الماعون maun suresi de hakkı jirana da ya ihtiyacı jirana hayat bir gerek şey men'na ki bidipe çi ihtiyacı jirana hayat imkan hebetet bir gerek bidipe hakkı jirana sermaye dolayısıyla sabrı afve sıdka hocam baskır doğruluk en necatu fi sıdık kurtuluş halas da doğrultuya daya dini İslam'ı dini ki ihdina sıratel müstakim emroje pej baknameyi dikin ve sünnetten de diyecek ki ihdina sıratel müstakim sıratel lezine enamte aleyhim teservan nimeti çekiliye ki peygamber ve sahabinin ya Rabbi te vi nişanı mübedi tu yürü mire müyesser bir ki sıratel müstakim la edherim re çotra yamukra neçim dolayısıyla yekşi eve ya sadakat isim Peygamber Aleyhisselam diyece ev tüccarı saddak tüccarı doğru duruşa kıyamete de diğer peygamberana şühedana salihan haşirdi be ticarete kadar hile ne ki onu da memlekete meda bütün bir hayat pahalılığı şu bir bütün ticarı saddak ne be cevan şeydi be müstakimlinin yani ahlaki ticaretin nemaya da toplum eder. Bütün dünyada var ama İslam aleminde daha ziyade. Dolayısıyla barış, huzur, yani, berati, aşti da vasfı meye. Orta Müslümanlar da sulh çebikin, emnizayı rakin, huzuru em tesis bikin. Yani tamam her çeşit otorite na emcel huzuru koy çebikin, huzuru koy na haripin. Yekşi yardımlaşmaya da taavuna. Yetiman, fakiran, miskinan, cinaran, diba ve kaçı muhtaç ben cere civara cüce nispete kadar cere taavuni bikin yardım ve destek bidinci. Ama İslam toplumu ya. Ama ümmeti peygambere. Ama Kur'an hakemi meye, Kur'an kitabı meye. Öyle diyor Bediüzzaman diyecek ki dibi hasta bir asrın mağlul bir vücudun mana çekmiş bir toplumun reçetesi itibai Kur'an'dır. Manevi tedavi bir Kur'an içedir be. Başka ne abi? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Yani tedaviye ve civaki edi Kur'an-ı Kerim'e Kur'an'a piroze mağazda. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak bi zikri Kudey kalp mutmaindir be. Bu aliye Kudey vadı gire. Evet, saat hoş mağazda devam bakın. Neme habki behna haberdin diysem. Yeki bizim el kelamul hasan. Telaffuzu kirrind. Telaffuz eka. Lisan-ı kirrind. Adabca yani mentalite kirrind. Amcala çevir. Saat hoş. Saat hoş. Keremkin. Ne bu çipkim ne bu ev dilimin kaşane bu ne bu çipkim ne bu ev dilimin kaşane bu bara bu bazra bu mezina dilim
mezina dilim hırabu derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo من پر ندید جوینه جوه جینه جوه دنیای من پر ندید جوینه جوه جینه جوه دنیای بارا بود باز را بود مزنا dilim hırabu barabu bahuzrabu mezina dilim hırabu derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo dilimin o derdimin olo lo evalo هاتخوش مالا و گلک سپاس دکم بله ما مستوای ساعت و نیو کامه بحثا نرخین اسلامیت دخن قال دکن و جمره گلکی باش و بحث کر صحبتك گلکی خوش ببراستی ما مستوای نرخین کو اسلامیت دوام هرتم مقاطبن هاش خو هبن هر مروفكي نتنه مسلمان همو دنياي همو انسانين كل في دنياي ديجين لا اف نرخين يعني مقاطبنا وان نرخان جي باور دكم جي نفسا انسانته يعني انسان كل نفسا وان چكا كيم به چكا اسلاميته باش فهم بكن باور دكم بيتر اف نفسا خو تخم بكنترول وبيتر لسر اسلاميته هرن بيتر لسر جيانا پیغمبر هبن هرن يجا ما چاوا نفسا خو تخم بكنترول ما مستا يعني ام جيانا كا وصلناكو يعني هرتش لبرمايه هرتش پر زور بويه ما مستا جي کار کریا آخر هیاما که آخر زمان بیجین یا ترکیجی جامعه چیپ کن ماموس اما چاوا نفسا خو تخم من کنترله اما اللي چاوا سر مسلمانتیه بهتر هرن اما پرتو کتاب خو اما قرآن پیروز اما چاوا باشتر ناس بکن بله اما حقیقتا پرسکی مهمه گرینگه نها خدای تعالی فرق انسانا و مخلوق دنه تشتكي تشكيليه اساس خدا ده تشت هي يك عقله دودياج اراده بله لازمه جوهرين كو خدای تعالى دايه انسانا بني ادم كو عاقل و اراده باش به استعمال کرنه اري عقل تيد به تاجا زيرينه لسر سر حمو كسينا اللي سيدا مالسف همو كس بيك ناينه مخابن مخابن لورا بنير فرمان اول قرآن بيروس چيه اقرأ نبي صينه بخونه اساس خدا دوردا چيه هي آيات بينش حب آيات دي صينه استعيذ بالله اقرأ باسم ربك الذي خلق
ناوی خود دالا او خدای خلقا تکریه خلقان دیه بخونه دوی دا خواندن معنا چیه زانی تو اساس خدا تو کتابک پیشا پیغمبری متنه بو Evet. yani tişteki nivisi tine bu Hazreti Peygamber خودی نویس و خواندن جینه بو yani چیه mesela وی ببینه تفکر بکه yani کی تا خلقان دیه تبخوا هاتی دنیای قی هما تبخوا چی بوی تصادفاً چی بوی کی خلقات کر اویادا تی زانینه که امر اول اشارت عطف ببال عقلی واد که عقل لازمه مثلا استعیذ بالله خدای تعالی بيجي يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أي إنسان دبي أي بني آدم إنسان دوي دبي مؤمن فلان نبيجي أو خدای خلقه تكريه تجتنبونه آنيه هبونه بشتي ويا بنير ام مثلا ام بفكرن وقتك دمك قيكش متنبو نه ناوه ما دهات زانینه نه سیمای ما نه شکل ما نه شمال ما نه دیا ما باوه ما جنزانه بو وقتی که تو یکش متنه بو ام فنا دا عالم تنبونه دهات نه هبونه تنه ویانا بشتی ویا فسواکه یعنی تانی شکلکی یعنی تنه فنا ام بیجن همه گوشت و خون نهشت شکلکی داته اوی شکلی جی فعدلکه یعنی mükemmel çekiriye, dengeli çekiriye. Mesela çave insanı çima usane. Çave ki ne düdüye. Mesela embejin devi insanı çima levere. Embejin desti insanı çima düdüye. Piçi uçma her destek da bencin. Her piçi çima uhane. Embejin zamanı mehebiya, devi mehebiya lebele embejin ev ko düşune mida insanı tenebiya. Gerdahat ne dahat. بوزه مهبیا هوا نفس او نفسك وام هلدن تنبيا انجي هوا هبيا بوزه مهبيا جيگري متنبيا پشكا متنبيا كير دهات ندهات اوانا چيه مكمل چي كيره پشتي ويا في اي صورة ما شاء ركب خدای تعالى خواست بهر سوره يعني سورته دا چيكرا بشكل كده نيچ هر یک شمه يعني تم ترجيح نه که خدای موها چيكر يعني دبي چه او خود اولش کرم آخوده ج اکرام آویه بترک گریه داشت نبونه آنیه هبونه شکل دایته شکلیت مکمل گریه و چاقه گره مرف اول ویا بفکره از بخوا چه نبومه تصادفاً چه نبومه و چاقه یکی مچه گریه اوه که مچه گریه جمن هنه تشتایشت خوازه اجبونه چه هاتمه وی دنیای yani armanca hatına mene vi dünyayı çiye. İnsanı ku befekre viya fem dike. İnsanı ku mecyiye xwe li ser viya bide xebate ew fem bike. Lebele insanı ku ehli taklit be. Yani dibe çi dibe ez nizanim gekod zane. Ez nizanim bavod zane. Ez nizanim xalod zane. ehli taklit ehli taklidi em jwana dibêjin halbuki binêr di dînê İslamê da mesela baweriyê da jî nabêje fena filan kesê bawer bike dibê qey tu nabînî efela yanzurûne ilel ibili keyfe xuliqet ewna nabînin gelo hem binê mesela ji ereba ra dibê çi wî devê ku herû em bêjin به همحال دبون ام بیجن جر وارم مهم بو یعنی او حیات وان بو ها مرکز حیات وان بو دبی کا بنیرن کا چوا خودی چی کریه یعنی دب دوری خو بنهرن هم یا نابین دبی الاسمان بنهرن و الى السماء كيف رفعت مثلا و الى الجبال كيف نصبت اوان چی هان چوا خدای تعالی ها چکان دیه و الى الارض كيف سطحت اوی ارض روی دنیای چوا راست گیریه جبو جیانه یعنی آماده گیریه گوات بفکری تی خدای خواه ببینی مشرکان را نبیجه فنا وان باوی خواه فنا وان کالی خواه فنا وان خالی خواه اوان چا نبیجه یعنی د دین اسلامیت دا تقلید نینه
دبي بخوا بفكره بخوا ببینه وقتی که انسان عقل خوا دا خباته وقتی که تفکر کر وقتی که فهم کر و چاقی تگوشت تایید سوال کیش من کر و چاقی نفس. اوی بزن به از او نفس هیا از دمکی جبونا تطمین بونا وی نفس نهاتیه نفس هانه که خودی دائما يعني جبونا معناكي دائما اشتاق كتنه بيا من كرم ما كسي خارن جنت خار ما في خارن جنت خار دنابرا ميرو جندا كو او حسيات تنه بيا زارو زير شي چيند بله لبله ايرو انسان ايرو ايوي زمانه بونه بنده خلام وان حسيات خوي شهوي مع الأسف يعني بنا خلامي وي وقت دزجينا إنسانه كتير دست وان حسياتا لبلي أساس خدا داينا وان حسياتا نعمتك خديه إكرامك خديه لإنسان شواتك خراب استعمالتك دريان نباشي دا استعمالتك خدای تعالى آويج مرا حلال كريه بسش مرا چايج مرا حلال كريه بسش مرا لبلی ترى بيجن عراقي بتخوا ترى تشتي خراب تكه ترى ري خراب نباش وشاغي دبي اسلاميات يعني ابياد مرض بيشه بفكره خدي تانية في دنيا جمونا تشتكي تو خدای خو ناس بكي سري خجيرا برجير بكي تشتي قنج بكي تبزامي تجمونا امتحان هاتي في دنيا جبونا قواتي امتحان هبه سينورجي هي يعني شوید جواکان ها خصوصا د جوانا دا پروبلما پرسکری که هری مهم چیه زنی تو به سینور به نرخن به جوانا معنویتک تنه تطبیقی هنه که جوان همه تطبیقی جهیوی هاتیر وی دریکا دانینه یعنی ام بیجن نه نرخ معنوی نه دینی نه اخلاقی دبی همه کیفی كيف عم تشط قادر كيف خوش ببنا ما بوصا ويا وايا ما بلي بيجين بلي متشط قادر بدنيا دوام بكن بلي اوا يعني ند دين اسلاميت دا نجد تو اوي تاريخ انسان دا تشتك وهاتنا ما مثلا باورتك مثلا جوانجي دما كو تشتك تسروان مثلا دما كو تشتك خد تعالى تقازن دما كو او تشنابه دبن ها از دعاجتك نابه يعني جرينجيا دواجي دفه مسألة دب قالكي مهمة يعني جوان قيد بيجن وقتها تشتك تقازن جيدا ورا بلي جيدا تشبه لأبجي تفكله يعني جوان تفكل جي نزان ما مصده بلي تفكل يعني معنى إسلامية نازن نزان جبويجي يعني معنى إسلامية بوانا نامنه تشكا مازن دبنجي افتش كيم دبه نرخين وان كيم دبه راست بيجي قلتنا تايا يعني معنى دعاء معنى تفكل جي نزان جوان يعني اساسي خدا الدعاء تبي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني الدعاء ونبخ ربي من دبيت شما قيمة بدوا دعاء تشتكي مهمة لبالي نايفي معني من چه خواست خدي وياد دائما اري يعني خدي دجي خيره ندجي خيره نداينا خدي جارهش ترى چه تره اري خير ترجي الدنيا دني دبي واتي كل دفتر انسان عملي انسان فدبه هناك تشتاطي دزاني تلفزيون قنجي كريه لدست انسان اغرتيه دم بيجن انفاق كريه هناك تشي هنا اللي دنهيرا ام بيجن خيري وهنا دبي افش كنت دبي اوان دعاء كنت كربو وقت الدنيا دا تدغو براببه نببو افجي اوان مش جرينجيا كرم كن بس يعني دي ايات دا بيجا يا دبي زحف تشت هنا وين خراب دزانن لجوارا خيره بله زحف تشت هنا وين قنج دزانن جوارا خراب بله خدای تعالى علميوي دقيجة حموتشتان يعني بريان هاجي دزانه نهاجي دزانه زمانك وريجي دزانه جيرا زمان تونه بله لأم تاني ام دبن برا آنها ببه آنها ببه ليه بلي اف دنيا هانه دنيا امتحانه خدای تعالى دبي استعيذ بالله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ودوام آياته هم بزانه بن kesinlikle بيگمان محقق خدای تعالى و امتحان دکه بنهرتجی منجی سیداجی میوان میور تف هر کس تماشاوانه و چقا هنه همویان هر انسان خدای تعالی به شکل کی امتحان کرد آن به برچیبونه آن به ترسبونه
خشبونه بفقرتي بهراوي فقرتي عم بصحتي بالشكل كم امتحان كن يعني- بريت تشتكش ما تخوز داوية داد بيتش خداي صبر بكند بي صبر بك او يكو الصبري بكند بي خداي تعالى الجم وانا وجوارا مزجيني ده رياوان بيتر فتكلم سماو مزجيني ده مزگینی دوا مزجيني رحمة ما واسطة إيجا شتى برسم يعني أنا كجوان جي برا جوان شوا دعاب كم ما واسطة ون شوا وان ما واسطة جي قال كر جرك جوان جي إنسان جي بالصبر بن لجوانن في حياة مش بور بصبر ما واسطة يعني دماغ وان پرورده دكن ون جوان را چت ك چه توصية دكن چه دبيجن بشخواه بسری sohbeti de gir bahs kir ve بله ailevi bütün olan aile mal بتواهي بله efendim eğitim öğretim بله ve ilmi bezanine ancak gençlerin islahlarını, Hoştur da ihlaklarını. Çünkü Hazreti Teala yani diyecek o yani sabır bebin insan per varlık ki muhtereme. İnsan per değerliye. Şab diyecek genç, şabab. بله İslam ser püşta şabanı gencane. جوانا Civana yani hem de genç Arap çadır bir şab. أري Dolayısıyla mantıklı kaideki heye dibije el insanu hayvanu natiku ma'a teşahhus. İnsan hayvan için natıkı diye şahsiyeti koyuyor. Yani şahsiyeti koyuyor. Diğer hayvanatla Hazreti bir şahsiyeti van yaratığı bin ayırmış diye. Eğer kıymeti koyuyor bizanı be. Kıymeti koyuyor bizanı be eşreful mahlukata. Estaizu billah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Hazreti Teala insan en eşrefül mahlukatla çekiliyor. Eğer kıymeti koyuyor bizanı be. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyecek o şey sınıf henin roji kıyameti de bin himayen medaya. Yeki şabun neşe'e fi ibadetillah. Ev genci kuddudu ibadeti Kudü Teala. Yani imkanı bir haram heye, imkanı bir günah heye ama nakiye. Şu kadar kudütürse, şu kadar dütürse, şu kadar ra hebi dike günah işlemiş nakişe ev şaba, ev genç de bir siye Kudü Teala'da roji kıyameti de. Şu ibadet bir gençliği hoşya. Vakti imkanı mere hebe hoş. Gav heremi çe bu, ihtiyari çe bu, fayda tüneden mecbur çeydik ya. Dolayısıyla ihtiyacı ümmet gencaya, şuurlu gençlik. بله Genci bir şuur, genci bir civan, genci bir hareketli, genci haram ve teşebbüs neke, genci şuuru ko bizanı ve geleceği ko tayin bike, ev genci ihtiyacı meheye. İhtiyacı ülkeye, ihtiyacı İslam alemi heye. Çünkü Kur'an-ı Kerim insan eksenliğe, yani humanizm de bir şey nahir, insan eksenliğe. بله Kur'an değer de insan, müteaddit ayette de ya eyyühen nas, ey insanlar, ey قيمة insan. الإنسان أنا İnsan eksen, ev genç de dahilin. İbadet bir genci koşa. Bir gençlik koşa, bir gençlik koşa. Doğru genç, gene muvahhid be. Genç gene aile kadar nasip bike. Genç diyubabı kadar hürmet bike. Genç toplumla, ahlakı toplumu ne haripine, uyum sağlamış bike. Genç sevk-ı safayı kadar ne de. İnsanı, beşere ama genellikle ben bayrak-ı İslamiye'de gerek hareket bike. بله Zarar ne de toplumu, efendim çevreye zarar ne de çevre, zarar ne de ekonomiye, zarar ne de ahlakı, zarar ne de aile. Genci ki usa İslam dıkwaza. İnşallah ma واسطة program جيش جوانان را همو مسلمانان را همو إنسانان را ببینن Hadi Teala Gerek ümmeti Muhammed'e beriki hayır, deriki Amin. hayri açı inşallah. آمين إنشاء Ümmet الله ما yani vahdeti ümmeti Hadi Teala sağlamış bir ke. İnşallah. Berati ve kardeşlik Hadi Teala tesis bir ke. إنشاء الله İnsanın muvahhid bin, ittihad bin ve rincici inşallah. سپاس که ما مسلمان سیده سباتین کورکوت Amca آده pırış teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. مالا و به حتنات ما مستز گره کی کم خوش Teşekkür بوم ediyorum kardeşler razı Mala var. inşallah. Kadem ava bir şey her habin inşallah. İnşallah. Akademisyen doçent doktor Mehmet Salmaz'dan Mamat her habi inşallah. Gelek spas. خودش به حتنات جاز گره کی کم خوش بوم جبو آگاهی انتج بوم مادیاته همیشه که خوش بون Hemiş hoş bu. Mala var. Mala var. Stran 5 Pervin Hüseyin'i gerek spas bu ev stranen hoş. Müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Gürler Malavava. بله تماشاوان عزیز موی هفته‌جی برنامه خواه بتاوی کر هفته دن دیسا همان ساعتی ده ساعت دهان امیل سر اکرانا ترت کردیه بین حتی وی دمه بمینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره و
غزالا من وره دلالا من وره غزالا من وره دلالا من وره شيري شربتا أمر من وره شيري شربتا أمر من وره Nabinim ve teharudinim Durim nabinim ve teharudinim Duhazım bebinim evvalimin vere Duhazım bebinim delalamın vere Gazalamın vere delalamın vere Gazalamın vere delalamın vere Şeri şerbeta emrimin vere Betejiyan naber